što vidimo, studenti su u ovom trenutku, ali i brojni građani okupljeni ispred zgrade RTS-a. Poruka koja šalje javnom servisu jeste da očekuju da budu vidljiviji u našem programu, a ono što očekuju od institucija jeste što skorije ispunjenje zahteva. Razlog zbog koga su oni ovde je incident koji se dogodio danas ranije tokom blokade na Novom Beogradu, a to je upravo vest koju smo čuli na početku dnevnika. Naime, to je situacija u kojoj je jedna od učesnica protesta oborena, odnosno udarena autom, a potom prevezana u urgentni centar. Kada se ta informacija pojavila, deo studenta sa fakulteta čija su sedišta na Voždovcu okupio se na autokomandi, blokirao tu saobraćajnicu. Oni su se pridružili studentima veterinarskog fakulteta koji su već blokirali taj deo grada, a potom su sa ostalim građanima krenuli preko Slavije, kroz Nemanjinu i Kneza Miloša Takovskom ulicom sve do zgrade Radio